Moi boa tarde, sábado 20 de agosto, en plenas Olimpiadas, estamos aquí coa nosa medalla que acredita que efectivamente estamos nunha das últimas festas xa do ano de aquí do noso concello de Redondela, o Entroido de Verán, unha das que sen dúbida é das máis multitudinarias. Ademais este ano, mirade, acompáñanos un tempo increíble. Temos ese recordo do ano pasado ali, coa chuvia, tristes, coas gafas, vestidos de buceadores. Este ano non, este ano vai por todo alto. E comezamos aquí na zona infantil, na Plaza da Xunqueira, así que acompañádenos, comezamos. Hola. Hola. Que tal? Bien. Que estades esperando aquí? A montar la colchoneta. Ai, que isto é para ir á colchoneta? Ai, eu poderei ir á colchoneta? No, Non, por que? porque no. Porque non podo. Los mayores no pueden ir. Ai, que... E se vou de rodillas, a mellor? Tampouco. Ai, mira, de que ides disfrazados? No sabemos. Non sabedes? Bueno, pero ides guapísimos, eso sí, a que sí. E os zapatos, olvidastes os zapatos na casa? Ah, están ali. No tiene papá y mamá. Pero que ides descalzos, polo disfrazo ou por subir a colchoneta? Para subir a la colchoneta. Ah, para subir a colchoneta, moi ben, vale. Pois vou vos deixar, vale, para que disfrutedes moito, sí? Ya, no? A ver, como é a chave. Ai, agua. Ai, agua. Ah. Que estás esperando aquí? Pues va a entrar Para entrar a donde? al hinchable. Ah, os hinchables, no? O sea que aí é para... Pero que un tatami como para pelear ou que? No. No. Bueno, para pelear no. Vale, Es para vale. divertirse. Vale, que ides aí a saltar e a pasalo ben. Sí. ¡Hombre! A ver, e ti de que vas disfrazado? No, de futbolero. De calquera, futbolista ou Hombre. de algún? Sí. De Messi. De Messi. Buah, e ti de que vas? Yo de animadora. De animadora para animar o futbolista ou o ninja? A los dos. Me da igual a los dos. Para animar a todos, ¿no? Tarde. Uy, qué susto, ay, qué susto. Qué susto que lle acabo de dar. ¿Qué tal? Muy bien. Que ven, os hinchables ou ven a acompañar os nenos? No, yo voy al hinchable. Sí, no, home, claro. No voy a entón. coger sitio a los niños. ¿Qué tal? Como estades pasando esta xornada? Bien, muy bien, muy bien. Chegastes ahora, xa levades un rato? No, toda la mañana ya. E que estivestes facendo toda a mañá? Papeo, de papeo. Que anda aí? Pero é famosa, claro. Hombre, xa vamos a eu. ver, soy amiga de la Thyssen, De la Thyssen. Mira, tía. que me dejó la Pamela. Que tal, que ven cos nenos entón, no? Con mi nieta y mis sobrinos. Bueno, que tal lo están pasando? Bien, bien, bien. A ver qué tal lo pasáis. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos ¿Qué tal? las cebitas hasta el ¿Qué tal? amanecer. Estades aquí cos pequenos, no? Ou vendes porque vos gusta a vos? Nós tamén somos pequenas, a que sí? Sí, no? Bueno, como levades o día? Moi ben. Sí? É o primeiro sitio onde estades? No, estuvemos xa polo centro, pero bueno, ahora cos nenos temos que vir para aquí. Estivestes nos hinchables tamén? Nosa festa. Nos hinchables tamén? No, non sabemos. No? Aí hai hinchables na Xunqueira. Ah, por que non fomos a Xunqueira? Pois ali hai hinchables, que ali os nenos desgastan tamén, E aquí que, non bailan os vosos pequenos? Sí, están aí, están metidas aí. Entón- Hombre, festeiras como a nós. E despois me decías que quedarán cos avós, non? Bueno, todo pode ser. E a ver a las Canarias, ¿no? Bueno, é que é o primeiro ano que vindes? No, no, somos de aquí, vimos sempre. Vale, entón isto está... Sempre, Xa sí. controlades esos horarios. Xa a tal hora para aquí, a A cenar... cenar, biberón si é bebé, cenita e pa cama. E para cama os nenos. E nós, por aí. Veña. Hola, que tal? Como estamos? Por aquí atareadas, temos bastante Demanda, non? Sí, Estades como aquí. todos os anos, sí. Sí, non? Que tal este ano? Como se presenta? Ben. Parecido? Sí, como sempre, pero bueno, moita Frozen, Sí, non? moitísima. Pero bueno, este ano, por exemplo, tuvemos unha rapaza que foi de... Aquí a temos, mira, a protagonista que é unha guapa. fada das nubes. Fada das nubes. Sí, a que sí?
Sí. A ver, non queres Estás dicir unhas guapísima, palabras? É que somos curmáns. Eu son a fada dos bosques, ela das nubes. Ai, que ben. A que sí? Entón, sobre todo Frozen. Sí. E nos nenos, Os nenos piratas. piratas. Sí, este ano piratas, sí. Sí, non hai Spiderman, nin hai... Boa, algún sí, pero o éxito é para os piratas, sí. Bien, piratas e Frozen. Sí. O ano pasado, por exemplo, que fora? O ano pasado eu creo que Hello Kitty tivera máis éxito, pero eu creo que cada vez ten menos. Sí, non? Sí, cada Está de vez ten capa menos caída. Sí, xa está en capa caída. Ahora Frozen e as princesas teñen máis éxito. Sí. Bueno, pois nada, deixo vos seguir, porque vexo que aquí hai chollo para rato. Sí, ainda nos queda un ratiño, sí. Grazas. Pois disfrutadeo. Grazas. FBI, que me robaron unha carteira para recuperala. La policía. Sí, pero por eso. No, yo soy fuerzas especiales. Ai, guarda especial, é que a miña carteira é especial tamén. Que tal, como estades pasando? Bien. Sí? É o primeiro ano que vindes a Redondela? No, todos los años. Todos os anos? Sí, vivimos aquí ya. Ah, vivides en Redondela? Claro. Na Alameda? No, aquí en Alameda no. Ah. En una casa de esas. O sea que vivides aquí solo para vir en entroido de verán aquí a festa. Sí. Bueno, así calquera, o ano pasado que viñestes, por exemplo? ¿De qué Disfrazadas, Disfrazadas, no sé de qué íbamos. De Zingara, ¿no? Puede ser. Sí, no, de hindú. De hindú. Va, creo que vos vin o ano pasado. Que como non había casi nadie. Vale, bueno, pois, como está a cousa por aí? Vos estiveste xa por aí? Vamos a llegar ahora, hace poco, y estamos aquí haciendo botellón. Lo que es refrescarse, porque Vale. hace calor, luego... Vale, o sea, un refresco e festa. Estamos de boda. Yo no hablo. Noraboa, Ven dentro de media hora. Media hora vemos a seguir ou a cronoloxía? Despois ven dentro de media hora. Que, no, pero Pablo, dentro de un pouquiño. Ven dentro de un pouco. Acabamos de chegar. acabas de casarvos. Mira, si ver dentro de un pouco damos unha entrevista de categoría. ¡Ay, que el novio no quiere! Bueno, ¡El novio no quiere! volvemos en media hora. Volvemos en media hora. Dile que volvan en media hora e morreámonos. En media hora nos vemos, Tananananan. Tananananan. Chiquín. Tananananan. Chiquín. Mario Luigi. Sodes meus ídolos. Que como estades? Todo ben, moi ben. Sí, e Luigi, ti que tal? Maravilla, con moito calor, amigo. Sí, mira que me estaba intentando acordar da vosa canción e non me dou acordado. Como é a vosa canción? A ver, eu que non me acordo. Non nos acordamos ninguén. No, así era. Vale. Me vale. Bueno, como estades? Canto tempo levades por aquí por Redondela? Moi ben, por lo vamos un par de oriñas e vimos pasalo ben, é o primeiro ano que vimos moi ben, a verdade é que moi ben, moita xente, moita a festa é de bo carácter, non de momento moi ben. Vale, por dicir algo. Que vindes a arreglar algunha cañería, algunha... No, simplemente vimos por pasarlo ben, Ah, vale, No estamos, somos chavales normales corrientes, non vimos ninguna... Vale, que como sodes fontaneros pensei que viñades a arreglar unha traída de agua. As traídas de agua agora no verán tan jodidas, Claro, sí. Hai moita sequía, está jodida.